o lo au tova mai le hotel o tamali o ala matama fana o Samoa o ngalo lui tono company te tasi o lo fai lo le lantu te tua mo le malo le tino manto foi la o le matu ngal wenga fai lo atu mo o ia ona e anwale fai lo filinga fai po fe ka le fa ka wai al tele o lo e talfe ngai le ma au nga mo tanto tono ai ga fifia fa se malsonga ia Maanaima Leota Rolani mai le company of TK's Variety Store ia fai lo foi tele o vai nga lo fa pena mo la to foi au nanga Maanaima aro se fo so nei tai fo ia so fo manuia tawai ia ai foi sulu tino di lo le to e malo la le o suma le o ia ga mo se pong sia ia so fo manuia fa talo fo le mamalo le au fa fonga ia le Samoa lo fai fo ona mago mai fo le ta fata noanga nei tai au so fo mo nei tai au tawai malo fa tai le mai mai runa e ni kai au so le bang Samoa le Samoa ole te silsila mai ia ole ofsa o ale o isi on man Samoa le le ofu nei ona lua se la pasene lo tole ye man patu mo patu ia au tono ia lo tati ai lo blacks mana ia le ole ata amata le tulanga o ia ala TK's Variety Show ia matatu o lo fatawina ia o lo mo tono fa lo fa mo le mana ia fa ia tele I pa ia le TK's Variety Store le foi le Silvia foi malo la tunu ole o trade le TK's Variety Store ila lo le True Colors Limited o le ngona o le stala ia ai o trading names ia alo ila lo ia tam fainga lava a walom tam fa na foi ia wa foi le ele ngata le community ia me se foi ia tato community Samoa ia o le True Colors Limited la o lo ia ila va ngai lua o le na amata mai o le TK's Lawnmowers, True Colors Lawnmowers. Ia le totele ni son malo la tunu ufo e silifia vo ia le fale mo va le I to Russell Road I Manurewa ia o inala o le la wa ia I maltatu a fale fo le wa tala le pitoiluma. Ia e fing ta fo ia se le au eva se. Ia le la wa fa ingo le TK's Variety Store. O le fane mo vaola pe a male lima ni tau sanga talona suile matou fatau mai ma suia pulenga ia le wai la lo le True Colors Limited ia ato ila I watasi ni tau sanga talona a matale TK's Variety Store ale ia to lo fo ia sa masanian fai mai fale ia o le faftaima vi ele li I mo fo ini ava noa ma la titi no to la titi no ma ia le lawa fai e ona tatala tato au nanga le lua vai sta lua ia o lo luma lava tonu lava le me lo il fale mova ia o nalo ia ile tato TK's Variety Store o lava ia o la mai le ngata ia tonu mama ia o nisi foi o la mai Samoa ia o tela o lo salo ato nisi foi na mai mo ai tato Facebook page na le TK's Variety Store ia inala o lo ia ile tele o lo le fa ia o lo Samoa foi o koko o ava ia o ula fala I faftai foi le malo la tunu foi wa watu foi ma langolango I sua foi taluna tala mele lua vai sta lua ia o tele la vai malo la tunu fa pena ona o watu ele ngata I tua I la o me o lo foi I mo va ia o lo fa ngai na fa la o nanga pito I luma okay Maanaima manule we sa noi o loa o le la o ma watu le foi e matato lo mai Samoa e te Silvia o so lule mo le teranoanga male fe kon konsula o lana le fa manatu mo tato fa mo on sai ma fa malo lo se fa tatu o lo mai Samoa e lo na taua e lo na nga o le momoa e o nga mo la to lo nga sia o lo Samoa e o nga fo mo le economy o tato no ya amina fa manatu fo le manga nga fa no ngai sa masalo le telefone o post e fa ia personal post fa na o te fa tau lo apalu ia fa tau mai lo pepe ona
ole lo Samoa ia po fea le me te alu ia ai tau se lo Samoa po la tau ta wa le ona o lo tama fo ia o tatu sa o la Samoa mana ia foi ai tatu fa le contribute le economy Samoa fa le ia e fa pena foi la se la ngona o le au mai foi le TK variety store ia le te lo tatu o lo le ia o te lea o loa o tautalinga matulanga wa pena ele mwhai au na o te tele o mafuri o ni o loa o mea tau tamaitai e fo ia la e o ali I matulanga wa pena ia aele le iale le se sua tupea mo. Ia, sa o la mana matulea o le tuatu se te mo ia le tautua le TK's variety store ia mo le mamalo le atunu sa o fiangi kausanga kaluana. O le peona ia o le tulanga ia le mea le matu ia le fale o loa le tulanga o mua vau me pena te fio le tunu ua ova masuta sang ia o le operation na matou na mata mai le lua fisu val ia le ala ua fa popoi man le si la tatu service le o sa we fa lau ilo atu ia o tele o tatu o loa ia mai Samoa le ua ngai mai o le si mea le ua fatu atau nu mai o wale la sama o tatu porki kiti o le ala ua ia tatu polo kiti ia langa wa usa fia polo mau te le ia sa le le ka le fasa ai sa okay te ka wile le ia ma season o le la o ia ki e kalesia ia ma nisi fo yo fala po tongo fela to liki ki ba ia sorry okay le so mo le manora la tino le ngata le la avele twatusi ia le foi fana mo lunga online ia vai ngolo display el tele ono ia o tele ana ia o ne vai te mi e pe ia o le tele o le Facebook o lunga o platforms ia online ia e mese al Facebook ia o le TK's Variety Store Facebook page la e update ia so uma ia o lo fo wa e te wa tele o lo la tau nu uma ia shipments ia so taitas ia fa ma update in mala tunu a pe o le tele na tatolo me Samoa ia matulanga na tatu ia lava matulanga pena ia le wo fo te me tauna fa ngai tatu lava o tele na fa na ia lava ia Indonesia do fia e tanga ia le wo to ia mai tatu lava la i Samoa ia o le ia nai fale tua fo uma lo man malo ia lo so sone fo ia e mai fa tau nei okay mana ia le late so o le tulanga na ia le lava tu si e te moila onanga le TK's Variety Store ia mo tele o lo la to fa te winata mo le malo le tunu a o le mail tatu tu si mal telefonia Maanaima fer confiança sa mo fa mo tai ia o le mato no ia o tulanga ia o lo i apia i tua efu ia se mato ainga ile ainga o la atua i nai tua efu ia o mato no ia sava i o fa lunga i sava i nga malai right o lo tina o le vai lo palauli ia mai se o mato toto matino i safune o nai meana o fase no mangana ia o le si vai nga o mato ainga ia o sapali ia ma sana ia tulanga na tamata pule le TK's Variety Store okay ma no fa tai so o leo te mono si fiol tato au nanga ale radio Samoa o lo mai mo o mai atanga te se to te la to mai mo mai Bangkok nel tai ao pa pena foi tono Berlin Siamani Amerika Australia o si mai o wingo facility la matu fa fepe ma la to o ka mai on fainga o ka online ia na to lo fa mo ia va tai o te mine ia lawa ma fai ia talona la lawa o mana o ke nai su mai al tulanga o mena le foi la fa CD mai ama ma talia tu ia o lo ma fai ona fatanu ina ia tulanga na ia fi e senta ia e tulanga pena ia e mana mai fo ia le ia fsidi mai pele la matu telefoni ia mal tantu si ia na fa fsidi sa o le songa ia Maanaima ia male nanga foi ia na mo le tonu mar sa o ngai vai ngai le ngato le tau pe mana o senta tu le tonu lo ia fa pena foi tanto tono au kila nei so o le tantu tu si fa mo a Maanaima o le tu si o le numero lua 2 Russell Road ia i Manuel
Ia so ngofia tasina main road I tono Maanaima ia mai anga I mai o le kona so Weymouth Road ma Russell Road o la matanga lava ia o lo ina ia le tatu tuatusi na tu Russell Road Maanaima ia o le telefoni ia o le taimine ia o numera mo pidi le ufa nga o le olua fa lua iva fa iva olua fa lua iva fa iva ia o le olua tasi o valu o tasi olua valu olua tasi o valu o tasi olua valu malo vaftai Samoa ma le fa mai na ma tu si ma le tanu telefoni vala wan iai ia pe mana mia ia le la tau fo ia nanga ia wala tau tuina fo le tano I tono New Zealand nei ia Maanaima fa tele lava mo te nei tai hao ba wio fa va ngia so se mo la ko fa ko ska polo ki ka ki o ia o ka ia wala le lau polo ma le lau ka mo ke mi ho ka io le o ka ba ko ia le mai mo le foi le fa tele ia tavai le radio Samoa me se foi nei po kala me matango fi o fa la ilo ia wa o tele me monia e le ilo tele tatu atunu ia ia ona o la foi sa o ke foi ana client sa focus ai kan sai ia fa tai o le ona o le wa mai tatu lo sa mo ia la wa na tu va tatu atunu ai fa tai tele mo mato no ia manu ia foi ia la sunga man fe nga ia mon por kala me nei ta me se le radio Samoa fa tai tele la sunga Maanaima Leota Rolani pe anga wa makanga vi mai vanga ngane failing free breakfast o mo nga o lo TK's variety store what do you favor nei so le sunga ia Maanaima Leota Rolani TK's variety store